ndakorire matumanagira dunes nake muini wa gospel we asa wetu haisi we take nikiginya tha yakwa ni yohoka we muini wa gospel ni nane nginya uramutumira njikana mera naga mamiti green spot mwire tu no uramutumira nginya position ire arendo muthi gai mwathani ni ngoro yakwa muini wa gospel ngoro yakwa yambire ku muini wa gospel kaini amana atia gai and she was pretending to be my friend to be ni ndari na ish tene no ru nona gagitwa murata wako ni hawa watu wanapendanga wanaweza kuwa wanakukula but she wants to be friends with everybody. I think achezaga safe anyonithie mwena wakwa you know he ageginya donire messages ciao na nio mabangagira baby shower lakini kitu kwa roho yangu ilikataanga kufanya hiyo baby shower ndimenyaga niki but later ndokire kuona maundu maingi muno mathiaga na nudes cia muini wa gospel yes